Sportski pozdrav, poštovani gledatelji Sport kluba televizije. Pred nama je novi Gegenpressing. Prošli tjedan je bilo zaista puno zanimljivih događanja. Naravno, puno se pričalo o stanju u Bayernu, o kojem ćemo opet pričati. Borba za naslov je nevjerojatno napeta, turbulentna borba za opstanak također. Sa mnom su moji kolege Ivan Ivković, Ivan Hodova, dečki bok. Josip, dobrodošao nazad, nadam se da si se odmorio, nisi pocrnio. Malo samo, ipak ja imam ovu aristokratsku put, pa malo pocrvenim sam. Zato i vodiš Gegenpressing. Tako je, Ovaj arijerski element cijele priče koji je na visokoj cijeni u Gegenpressingu. Kolo nerešenih rezultata. I kolo ludih utakmica i ludih golova. Sve točno. I kolo Muani. Ovo ispod pojasa bilo, ali sviđa nam se. Ali ima napisano kolo, i onda Muani. A ne, bilo je za Tureaša, ne bilo je jaja Ture. Ne, ali ima stvarno ali pjesma. moglo bi za Muanija biti. Ima. Zadnji put u ovom magazinu koji ide prije emisije naše je on pjevao. Mogli bi to ubaciti sljedeći put. Da. Tablica ista kao i uvijek, odnosno kao i prošlo kolo što se tiče Bayerna i Borussije, ista meta, isto odstojanje. Što reći, 59-57, imamo dojam nakon ovog doba da je tu Borussija naravno trebala biti bar izjednačena sa Bayernom. Što se tiče Uniona, Leipziga i Freiburga, mrtva trka za ta dva mjesta u Ligi prvaka, 3. i 4. mjesto. Bayer je malo posustao. Mršavi remi kod Wolfsburga, o tome će poslije Ivan Hodoba koji je oduševljen tom utakmicom u najmanju ruku. Eintracht je potpuno otpao iz borbe za Ligu prvaka sa lošom formom, tu su onda Mainz, Wolfsburg, Gladbach koji ne igraju za ništa. Par klubova još također i onda borba za opstanak koja se mijenja iz kola u kolo, sad su u najlošoj poziciji Hertha, Schalke, Stuttgart se diže, malo izvukao taj čudesni bod. Nekako čekamo da Bochum padne, ali izvukli su odličan bod u Berlinu. Ivan Ivkoviću, tablica, što kažeš na ovaj vrh? Pa mislim sve je jasno, 6 kola do kraja, onako odvojile su se borba za naslov, borba za Ligu prvaka, borba za opstanak. Da, ali imaš dojam da se svi klubovi bore za nešto osim Gladbacha. Dobro, znam, ali... Baš kad se gleda ljestvica, dakle ima jedan klub i taj je taman na 10. mjestu, na pola ljestvice. Ajde, dobro, možemo reći da su i Köln i Werder koliko sigurni. I sad s Hoffenheim u ovom naletu sa kvalitetom koju imaju. Slažem se s tom. Jako je teško zamisliti da bi Hoffenheim ispao iz lige, zapravo jako je teško zamisliti i da bi Augsburg u 6 kola ispustio 5 bodova prednosti. Ali za njih mi je puno realnije očekivati nego recimo Hoffenheim, jer je Augsburg ipak slabiji. Nije im bilo Demirovića, Beriše. Sve točno, mislim osnovno to sugerira gol razlika Augsburga na -16, Hoffenheim na -9. Hoffenheim zapravo igra i malo bolje s obzirom na ono koliko bodova ima, ali ajmo se osvrnuti na sam vrh i jedni drugi su propustili veliku priliku. Bayern da se odlijepi naravno na cijelu utakmicu i jedan bod razlike, a Borussia da izjednači ovih 2 bodova prednosti. I jedni i drugi bili su bolji u tim dvobojima. Na nevjerojatan čak Borussia Dortmund puno više od Bayerna. Bayern je odigrao jednu od loših utakmica. Dobro, Bayern bi prethodnih sezona ovakvu utakmicu nekako rutinski. Slažem se, i to 2 razlike. Da, bilo bi onako 2-0, prekršaj ne bi bio suđen. Lukavi Kramarić. Prekršaj ne bi bio suđen. Po prvi put su iz Bayerna spomenuli suđenje nakon te utakmice. Da, to se ne može gledat na varu, nije jedan esterac, sudac je malo nasio na Luka potez Kramarića koji... Znači, baš je bilo dosta i recimo suđenje je sad bila tema i u njemačkim medijima, da možda razlog zašto Bayern, mislim to se provlači meni u alternativnim medijima, razlog zašto Bayern ove sezone nije toliko dominantan, jedan od razloga, dakle jedan od 5 razloga je to što nemaju nikakvu protekciju od sudaca. Čak što više, kad se gleda, bilo je više grešaka na račun Bayerna nego poguranja. Rekao bih da traže dlaku u jajetu, naravno, kada stvari idu u lošem smjeru. Hodoba, radio si tu po meni možda najbolju utakmicu sezone, Stuttgart, Borussia Dortmund, ne naravno nužno po kvaliteti jer je Stuttgart dolje, ali po prilikama, po tempu utakmice, po tome kako su se stvari događale. Borussia činila se kod 2-0, igrači više da je to, ali toliko je bilo praktički vabank nogometa u drugom poluvremenu da je tu moglo otići 5-0 na Borussiju, imali su prečku Bellingema, prečka Roysa, još jedna čini mi se šansa Adeyemi, ako se ne varam, ne znam tko je ono pucao, pa je blokirao jedan od igrača Stuttgarta, čini mi se Anton. Na kraju stvarno gorak okus taj bod Borussia Dortmund. Pa da, zapravo za njih užasan scenarij na kraju. Nakon prvog poluvremena to se činilo da će to biti najjednostavnija utakmica i možda najdosadnija u nastavku, jer je Borussia bila u prvom poluvremenu osjetno bolja momčad od Stuttgarta i zabila 2 gola 11-11.
I onda taj crveni karton zapravo koliko god to meni smiješno zvuči kada neki kažu, ali ispada da je stvarno bilo istinito. Teže igrati protiv 10 nego protiv 11. Ali za mene je tu utakmicu izgubio Borussiin trener, koji je na početku drugog poluvremena iz ne znam točno kojih razloga uveo debitanta Koulibalija, 19-godišnjaka koji još nije odigrao niti minutu u Bundesligi. Zamijenio je Hummelsa koji je tu utakmicu počistio puno lopti u 16-tercu. Za njegove standarde današnje, Hummelsove, odigrao je odlično. Možda je bio odličan. Moguće je vjerojatno, inače, ali u svakom slučaju osjetilo se kod igrača Borussija, a i kod njegovih poteza, kad vidiš da u jednom trenutku u redu, Borussia uvijek je imala mlade igrače, ali to je stvarno, ti si vidio da u sredini terena i u napadu prosjek godina je 19-20 kod Borussije Dortmund i još sad taj mali Koulibaly koji je igrao. Meni se činilo da su oni tu utakmicu u poluvremenu rekli sami sebi, dobro, ovo je gotovo i mi sad možemo ući sa jednim, ajde recimo laganijim gardom, možda bez ikakvog garda. A Stuttgart, što si ti, mislim ti si, moram to reći, samo jedna mala digresija, izvrsno prognozirao ishode nekih utakmica i Bayern si rekao da će biti i za Borussiju si rekao da će vjerojatno pobijediti. I rekao si da će biti 1-1 Köln protiv Mainza, tako da na tome ti čestitam. Ali da se vratimo... Pa dobro, ja ga nikad ne hvalim, ali ovdje treba. Natrag na Borussiju. I onda u nogometu primiš taj prvi gol bez obzira što igraju Stuttgart ima dobru ekipu, Borussia po meni, kažem, je ušla sa potpuno krivim mindsetom u nastavak, kao da je taj susret gotov i utakmica ti se okrene. E sad, kako su uspjeli primiti 3 gola s igračem više, to znaju samo oni. To me podsjeća na onu Borussiju iz nekdašnjih sezona kada smo govorili da mogu primiti gol bilo kada protiv bilo koga u bilo kakvim uvjetima. I na bilo koji način. A ja sam igrom slučaja radio obje utakmice ove sezone koji su bile takve. Prvo protiv Werdera i evo sada protiv ovog. To je 5 bodova zbog kojih vjerojatno nećeš uzeti naslov. Pa to je, mislim, Bayern nije imao kikseva, ali... Ovo da ti Bayern ovako se ponudi da odigra nerišeno sa Hoffenheimom, kojeg smo donedavno etiketirali kao momčad koja bi najprije mogla se pridružiti ovima koji će ispasti iz lige. Žao mi je Borussia Dortmund jer mislim da imaju momčad da naprave puno veće stvari, ali čini mi se da je tu neiskustvo trenera uzelo svoj danak i da je on jednostavno u drugom poluvremenu propustio reći prave riječi da oni ostanu na toj razini profesionalizma kojeg trebaš imati da dobiješ takvu utakmicu bez obzira što si osjetno bolje bio u prvom poluvremenu, a što ti je još na to došao as na desetku što je isključen bio Mavropanos. Ja ću se u jednoj situaciji složiti s tom, u drugoj ne baš ću povući paralelu, bio sam na utakmici Rijeke i Hajduka sad za vikend. Luka Vušković, i to sam spojio, kad me već ide. Luka Vušković, 16 godina, 3 godine mlađi od Koulibalija, ali stoperska pozicija je vrlo osjetljiva. Hajduk nije u takvoj borbi za naslov kao Borussia Dortmund i on je... Nemoj to tako glasno, to moraš šapati. Da, u toj utakmici je napravio 3 kardinalne pogreške, 2 su trebale koštati. Hajduk nije ni jedna na kraju, izvadio ga je Leku u 60. minuti. Slična priča mi je sa Koulibalijem. Dobio je 45 minuta u situaciji kada se Borussia bori za naslov, imao je nekoliko jako loših reakcija i onda ta greška kod gola. To ti se jednostavno ne smije dogoditi. Nije ni krivo lopta odskočila ili ništa, rekao bih da je tu pogriješio Terzić, ali u situaciji gdje utakmica je bila takva da se Stuttgart nije branio na 2-0 igrač manje, jer je takva ekipa. Da su recimo igrali protiv Schalkea ili protiv nekog, vjerojatno bi to bilo manje hektično. Ja sam baš gledao snimku te utakmice i nije mi bilo jasno da Borussia ne može smiriti tu utakmicu, ali previše se otvarao Stuttgart i previše prostora bilo za Borussiju. Vrlo lako je to moglo 5-1 završiti. Da, je, moglo je, ali nije. Neshvatljivo je da Borussia koja ima igrača više prima takve golove iz tranzicije. To se slažem. Da im oni lupe kontru u 97. minuti, odnosno da bude manjak igrač. Meni je to, kako ti se to može dogoditi? Jedino ako u glavama si mislio, dobro, gotovo je, ali nije gotovo. Kod svakog gola su bile pojedinačne greške. Kod prvog po meni greška Emre Cana što uopće ide blokirati tu loptu. Taj udarac nije bio prejak, on mora pretpostavljati da je Kobel u sredini. Ta lopta ide malo negdje prema ljevoj strani gola, on ide blokirati, po meni potpuno nepotrebno, jedan iskusan, inteligentan igrač. Kod drugog gola, Ešćan kojeg si s pravom hvalio, igra odlično do tada, pogodi ga lopta, Reina daleko od Wagnomana, peh. I kod trećeg gola greška Koulibalija. No, oprosti, tome golu Wagnomana je prethodila još čišća situacija Wagnomana i žao mi je da to nije bio gol jer mu je Sosa savršeno nabacio. U 16-tercu Borussia Dortmund oko njega
nije bilo nikoga u radijusu od recimo 3-4 metra. To je neprihvatljivo, to ti se ne može dogoditi. To je taj knockdown koji su imali nakon tog primljenog gola, mislili su da je riješena tekma. Idemo na neke bolje stvari, moramo pohvaliti Daniela Malena kod Borussia Dortmund. Ako Borussia kojim čudom uzme naslov, mogao bi Malen biti taj neočekivani junak koji zaista u zadnjih mjesec dana igra odlično, sa Adeyemijem koji se vraća u svoju pravu formu nakon ozljede. Super da si ga spomenuo. Znači, najbolji igrač utakmice, prvo polovrijeme, na šta počne raditi u drugom? Zafrkavat se. Jedan rulet, pa malo driblati, pa malo peta. Tu se točno vidjelo da su si oni u poluvremenu valjda rekli ma daj, možemo se zezati. Odbijam u to vjerovati. Odbijam iz nekakve sportske nogometne perspektive jer Terzić je već drugi put na klupi, dobro si rekao, to je mlada ekipa. Tu nema nekog lidera osim Hummelsa koji je otišao van i Džana koji će lupiti šakom o stol, ali ne vjerujem u to. Idemo kratko na momčad kola gdje je Daniel Malen, Timo Werner, još jedan junak o kojem ćemo pričati u sljedećoj emisiji koji se diže u formi. Pohvalio bi Mariusa Bültera koji igra odlično u ludoj utakmici Schalke i Herte i Wagnomana, jedan zanimljiv igrač o kojem smo već pričali. Pozvao ga je Flick u reprezentaciju, kao da je Flick nešto njušio, kao da je bio u dogovoru sa Hennesom. Nije ništa njušio, nego Njemci nemaju desnog beka. U redu. Onda probaš sve što možeš probati. Jasno, ali on je u situaciji ga pozvao kada je bio zacementiran za klupu. A zato što je prošle godine za HSV igrao stvarno dobro od Cvajti i onda on na temelju toga htio vidjeti da on može rekreirati taj tip igara. Plus, on je vrlo zahvalan za ove formacije sa 3 nazad. Ide jako gore. Tako, jer je vrlo okomet, vrlo zapravo napadački nastrojen, možda više čak i krilo nego bek. Tako da, ja sam očekivao da u nekom trenu kad stvari ovako već idu loše po Stuttgart će on pronaći, pogotovo kad je Labadija. Sviđa mi se kako Hennes razmišlja, Stuttgart igra otvoreno, na ljevoj strani Sosa i Firih jako opasni, Silas kada je ušao, da ne pričamo za Girasija koji igra dobar nogomet. Ti vidiš koji su to igrači? Dosta to su sve dobri, slažem se. Borna Sosa hrvatski reprezentativac, Wagnerman njemački reprezentativac, Firiš prodoran, odličan igrač, isto rubno da bi možda bio reprezentativac. Girasi, odličan vezni igrač, Silas. Ekipa za sredinu. To su sve ozbiljne igrači. Pa mi kad pogledamo što ima Schalke, što ima Augsburg, čak i Werder kad maknemo slažem pa se. nemaju takve igrače. Slažem se. Stuttgart bi morao ostati u ligi, vidjet ćemo hoće li im ovaj bod još pomoći u tome. Za kraj, koliko će ovo Borussiju obeshrabriti? Nešto kasnije ćemo o rasporedu Bayerna i Borussije nakon što prođemo utakmicu Bayern-Hoffenheim. Jedni i drugi imaju sličan raspored. Utakmice u kojima kada se boriš za naslov, možeš uzeti 18 bodova i trebaš realno, ali treba ti je naravno neka druga stvar. Ovo što je Ivan rekao, Hodoba, mlada ekipa, možda baš zbog toga ih neće previše to utući ako onako gledamo malo drugačije, možda će misliti ajde to je iza nas, idemo se dalje nadigravati, ali Pa ja bi to volio, zato što stvarno igraju atraktivan nogomet i zato što bih htio da netko malo prodrma taj Bayernov kavez što se kaže, ali bojim se da na tim utakmicama kao što je ova, kao što je ona protiv Werdera se prvenstva gube. To nije, mislim, to je floskula, ali iz nekog razloga to je toliko opće prihvaćeno, jer stvarno Borussia Dortmund ne smije si dozvoliti da gubi 2-0 5 minuta do kraja i da ima igrač, to je bila utakmica s Werderom i ovo. Ne znam kakav će to imati učinak u nastavku sezone, raspored koliko sam gledao otprilike, čak bih rekao da je Bayernov mrvicu povoljniji. Evo možemo i sad o tome. Ajde. Znači Bayern igra kod kuće u gostima kod Mainza, relativno teško gostovanje, ali ako će biti pravi rješavaju Hertha doma, rješavaju Werder vani, trebao bi Bayern dobiti, Schalke kod kuće i onda dolazi Leipzig kod kuće. To je naravno najteži protivnik, ali Leipzig će se boriti vjerojatno i dalje za Ligu prvaka. Plus Leipzig bi mogao tad već imati finale kupa, tako da, znaš... I momčadi iz borbe za opstanak koje... Tako i Köln u gostima zadnju utakmicu kojeg će Bayern ako mu treba za naslov, mislim to je moraš dobiti. Borussia kod kuće ima teže protivnike, Eintracht, Wolfsburg, Gladbach i Mainz, ima 4 utakmice kod kuće. U gostima Bochum i Augsburg, svaka čast Bochumu i Augsburgu, ali Borussia to mora pobijediti ako se želi boriti za naslov. Sad kad ovako čitaš, tu smo očekivali 16 bodova od jednih i od drugih. Točno to. Bayern ako uzme 16 bodova, oni su prvaci. Točno to. Tako da... Ja čekam da će oni uzeti 16. Ja isto mislim da će sad Bayern, jer su se provukli malo nakon ovog kola. Kako ste do 16 došli? Pa 5 pobjeda, 1 remi, 6 kola. 5 pobjeda, 1 remi, okej. Ti si neki nešto drugo broja. Ne, ja sam mislio da mislite da će imati 6 pobjeda u 6 utakmica. Okay. Bayernu je dosta 5-1 jer imaju bolju gol razliku i bolji omjer. Da, jasno. Idemo na Bayern-Hoffenheim, jedna čudna utakmica također, pogledao skoro cijelu. Malo me razočarao Bayern, Tuchel kemija, to se vidi.
Musiala na klupi često to me čudi, moram priznati. Musiala koji je bio daleko najbolji Bayernov igrač u prvom dijelu sezone. Sa Maneom znamo što je suspendiran, nije bio za ovu utakmicu, sve su glasnije glasine i mislim da će to tako biti, da će on biti bivši igrač Bayerna i morat ćemo ga maknuti sa našeg postera. Možda i Guardiola ako ode iz Leipziga, ok, Kramarić će vjerojatno ostati u Hoffenheimu, tako da ćemo morati to izmiksati. Bayern slab, Gnabrija navijači ne mogu smisliti, moram to tako reći. Pitam se zašto. Gnabry igra baš loše, nalazi se čak i u nekim prilikama, ali to je katastrofalno. Pavarim je opet skoro bio junak, zabio 2 gola, 1 poništen zbog ofsajda. Što još reći, Kimmich je bio ogorčen, ogorčeni su bili naravno Tuchel koji nije mogao vjerovati da njegova momčad tako loše izgleda. Ivković, ti si jako dobro uključen u stvari u Bayernu. Ovo se rijetko kada događa da se toliko loših stvari dogodi, ali mnogi će reći sami su si krivi. Apsolutno, potpuno točna dijagnoza. Dakle, sa toliko igrača u ovoj fazi sezone ući u toliko problema, ali malo je tu nesreće u smislu iz perspektive klupske organizacije. Ti neke stvari ne možeš predvidjeti, neke stvari se jednostavno dogode po zlu bez neke jasne ideje. Mislim, niko ne može predvidjeti da će Mane podivljati doslovce zabiti Sanea u crnu zemlju par puta šalje. To me zanima, nijedan ni drugi ne izgledaju kao tipovi koji bi se shvatili. Ne, mislim, ja razumijem šta se Maneu dogodilo. Ozlijeđen si, ne idete. I šuška se sve glasnije da slačionica je jako nervozna, zato jer je najplaćeniji, daleko najplaćeniji igrač, a ništa ne pokazuje. Nije daleko najplaćeniji. Dobro, ali on je u tom razredu najplaćenijih sa Thomasom Müllerom, Manuelom Neuerom. Ali je iznad svih. On je, mislim, sa 20 milijuna godišnje prvi igrač. Toliko ima okay. i Neuer ima. Okay. Jer inače se ne bi oni dopustili tamo da nisu s njim. Toliko ima Lewandowski. Ali dobro, on je došao za ne previše novaca, onda su ga naravno morali nagraditi. Tako je. Mislim, njegova odštetna klauzula bila 40 milijuna. U trenutku kada je bio top 5 igrača svijeta. Jer je bio u zadnjoj godini ugovor, inače bi koštao puno više. Ali, dakle, nije dao ništa klubu. Gnabry više u Parizu na modnim pistama nego na terenu. I to nakon što je potpisao ugovor, što jako iritira ljude. Sané, malo dobar, malo loš, malo se ne zna. Gravenberch, nisi od njega napravio ništa, očekivao si puno. Goretzka, znači Tuchel, par puta, ne znam jeste to vidjeli, zove Gorecku 3-4 puta tijekom ove utakmice i daje mu instrukcije. Navodno je užasno nezadovoljan sa Goreckom. A onda stavi Gravenbercha, imaš kvalitetu, ok, mladi, jednu utakmicu kad je igrao Gravenberch bio najlošiji na terenu. Dakle, toliko stvari ti je sad pošlo po zlu. Jedino što funkcionira, a i to smo vidjeli protiv Citya da nije funkcioniralo, je stoperski tandem koji meni više igra dobro. I u najbitniji utakmici sezone. Okay. Ali isto tu nije isključivo krivac u Upamecano ili ovi iz zadnje linije, nego i ovi iz veze se nisu otkrivali kako treba. Plus krila nisu ništa široko. Dobro, znam da si veliki fan Upamecana i igra odlično ove sezone, ali protiv Citya kod 1-0 se ono ne smije dogoditi. Ne smije, naravno da se ne smije dogoditi, ali treba uzeti širu sliku u prizmu. I ono što hoću reći je da čini mi se da nam se ponavlja ista dijagnostika iz prošle sezone, samo što tada u prvenstvu su imali komotniju situaciju, jer su prenijeli više bodova. Dakle, najlošija utakmica je bila prva utakmica četvrtfinala, sad protiv Citya, s time da bih ja rekao da je prošla protiv Villarreala bila lošija. Jer su tu na 1-0 imali 2-3 dobre šanse, izlazili su opasno sa Gnabryjem, čini mi se Musialom. Ne, početak drugog poluvremena je bio dobrih 20 minuta, presjekao ih je taj gol. Protiv Villarreala su mogli, to smo rekli, izgubiti 5-0. 3-4-0. S time da su dobili 3-4 komada, 2 poništena za milimetarsko zaleđe. Tako da evo već drugu sezonu za redom u ovom nekom 3. 4. mjestu Bayernu se raspada dobre i kemija ekipe, individualna forma i nešto. I ja sad ne znam, je li to stvar trenda, je li to stvar nečega što klupsko-organizacijski ne funkcionira, ali jednostavno kao umri muški, ti se isti metar dogodio 2. Ja mislim da se polako ta kula od karata ruši jer Salihamidzić vuče neke poteze. Siguran sam da on jako bitan bio u toj smjeni Nagelsmana. Kahn također, naravno, i cijela uprava, ali kada stvari idu dobro, naravno svi su ti tu, ali ono što znamo, Bayern je FC Hollywood, tu se stvarno događa toliko stvari i nije dobro. Naslov će vjerojatno uzeti jer Borussia im pomaže, ali da ne uzmu naslov, mislim da bi to bio takav remont u tom klubu, da bi bilo zaista onako veliki potres. Posljednji put kad nisu uzeli nijedan naslov, bila je ta nesretna 2012. Ali tada su barem bili u finalu Kupa i u finalu Lige prvaka. Dakle, posljednja ovoliko loša sezona je bila 2011. Tako je. Hodoba, zanima me samo, Bayern
izgleda loše jako. Tuchel je jedan trener koji ima iskustva, koji to mora posložiti. Pričali smo da će morati improvizirati na kraju sezone. Što on sad može izvući? Baš sam gledao tu utakmicu i onako te luđe, stvarno ima dečko kvalitetu, bez obzira što je klinac. Je li on dovoljno hrabar da stavi Tela sad u prvih 11? Da proba, ok, s Gravenberchom ima dečko kvalitetu, ali samopouzdanje je jako nisko i sve suglasnije priča da ide sigurno na kraju sezone iz Bayerna. Što napraviti? Choupo-Moting se vraća treningu, ali ne možeš sad reći daj nas ti Choupo-Moting izvuci protiv nekog, svaka čast, odigra odlično. Ili će Tuchel jednostavno onako, po svom ne previše mijenjati, bez obzira što ipak rotira. Što napraviti nekako? Pa po meni bi bilo najlogičnije mijenjati minimalno, samo tu se sada dolazi do nečega što je za mene i najveći problem. Ti mijenjaš trenera u špici sezone kada ti dolaze najbitnije utakmice, u trenutku kada si u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Manchester City, a još nisi odigrao tu utakmicu, prije nego što ćeš imati klasiker protiv Borussije Dortmund, u odnosu na koju si trenutno broj 1 u prvenstvu. I ti promijeniš trenera. E sad, da dođe neki... još si u kupu bio. I još si bio u kupu. Tako je, bravo. I ispao. I sad, da dođe neki trener koji je privremeno rješenje, neki asistent Nagelsmannov, pa da samo nastavi to što je on radio. Jer nije Bayern slučajno bio sve to i bez poraza u Ligi prvaka. Mislim da je jedan imao 100% učinak. Mislim, Bayern je igrao zapravo sjajno ove sezone, ali je imao tih nekih utakmica gdje su malo bili ne onoliko pouzdani koliko su možda bili u sezonama ranije. I sad dolazi jedno poznato ime koje vjerojatno automatski čim dođeš na tu poziciju imaš određenu odgovornost, odnosno u glavi misliš ti sad nešto moraš tu napraviti, nešto drugačije. Ali što možeš usred sezone gdje je već momčad jedan podmazani mehanizam, kakav god bio, pa makar imao i te neke greške, svi imaju periode u sezoni kada malo padnu, on sada tu ima potrebu da nešto napravi. Jedan od poteza je, što si ti primijetio, a i ja, manjak minutaže za čovjeka koji je do tada bio najbolji u Bayernovoj sezoni i po meni najveća konstanta, Jamal Musiala. To mi je nevjerojatno, to mi je za Tuchela... I meni, ali upravo dolazimo do toga da vjerojatno, znaš, svi ti treneri koji su jaka imena ili su dovedeni kao netko tko bi trebao napraviti, dovesti stvari na mjesto, ne može doći samo nastaviti ono što je radio prethodnik. On nešto mora napraviti. Po meni nema što napraviti, jer stvari su bile relativno ok. Što se dogodilo od dolaska Tuchela? Znači, skoro pa su ispali iz Lige prvaka. Sretno su po meni dobili Borussiju Dortmund zbog one greške Kobela. Ispali su iz kupa, potukli su im se Mane i Sané i odigrali su sada 1-1 kod kuće s Hoffenheimom u žaru bitke za naslov prvaka i samo ne znam kakva sudbonosna sreća ih je spasila da nisu isto bodovno sa Borussijom Dortmund koja je imala svoju takvu utakmicu. Dakle, ne može napraviti puno. Ja mislim da opet Bayern može proigrati, ali da bi to trebao biti Bayern kako ga je vodio Nagelsmann. Samo da dovršimo tu priču o Bayernu, ja bih rekao da je problem za Tuchel jer nije dočekao momčad za koju se zna tko što igra. Koji sustav, znači praktički on mijenja iz utakmice u utakmicu sustav igrače, netko igra špicu, pa jedina prava špica mu se ozlijedi i drugi mladi napadač mu je bio ozlijeđen. Mislim, od toga sve polazi. Bez Choupo-Motinga, dakle bez devetke koja zna zadržati loptu i devetke koja nevjerojatno puno sudjeluje u igri. I je jako efikasan, on je treći najefikasniji igrač lige. On je neizrecivo važan za ovu ekipu. Što onako zvuči jako čudno. I bizarno. Ali u redu, ali ajmo stvari postaviti ipak malo drugačije. Ako si Bayern i pokupovao si svake sezone sve ono što si htio. Uzeo si mnogim klubovima igrače koji ti uopće ne igraju. Najbolji primjer, kako se zove, Sabitzer, je otišao, recimo, koji bi tako super došao Leipzigu, da je ostao u Bayernu, nije mogao. Gravenberch, odnio si ga Ajaxu, bio bi im tamo i dalje top igrač, ovdje je odigrao jednu utakmicu ili koliko. Imaš takvih, ne znam koliko, 10-ak svake sezone i sad da se ti žališ da ti jedan Choupo-Moting toliko treba, ne? Sorry, ali dobro, ne mogu to... Ne, slažem se, ja bih rekao da su u velike pogrešili u tome. Bez Kane-a nisi uspio. Jako je teško pronaći visoku, dobru devetku. Ima ih možda 6-7. Ali znaš što, ali Bayern ima takvu politiku da oni neće dati 100 milijuna za igrača, pa nekad ćeš morat dati. Evo, i zato imaju problema. Oni stvaraju šanse u velikoj većini utakmica. Ali koliko su prošli dovesti? Mogli su sigurno mogli su pogoditi sa Šikom, mogli su pogoditi sa Tiramom, ali sad nemaju nikog.
To ti hoću reći. Jednostavno, Bayern si to ne bi smio dopustiti. U redu, ali ne smije si dopustiti tako veliki klub da nema čistu devetku. Ne, njihov plan je bio da je Choupo-Moting varijanta A da je varijanta B Mané, koji je znao to igra dobro u Liverpoolu. Ali nikada skoro nije igrao devetku. Mané u prošloj sezoni, kad je Firmino bio ozlijeđen sa Žotom i Salahom, vrlo često igrao devetku. Moramo dalje. Raspričali smo se, ovo su zaista zanimljive teme. Kratko bih samo išao na Leipzig koji je pobjedio 3-2 protiv Augsburga. Werner 2 lijepa gola, ponovno Leipzig nije bio najuvjerljiviji, ali bitno je za njih da se Nkunku opet vratio, da Olmo igra. Leipzig je naravno u polufinalu kupa, jako bitno za njih, sada su po meni u pole positionu za prva 4 mjesta, bez obzira što se Freiburg nekako iščupao u Bremenu, pobjedio 2-1 i ostao, rekao bih, u toj utrci. Union kiksao protiv Bochuma, ništa neočekivano. Drago nam je naravno zbog našeg Juranovića koji je zabio krasan gol iz slobodnjaka. Leipzig 20% više šanse po meni imao iznad Uniona i Freiburga za to 3. mjesto. Sad ko će biti 4. vjerojatno jedno od ove dvije ekipe jer je Bayer također kiksao. To i kratko bih spomenuo utakmicu Schalke-Hertha. Mislim da to nitko nije mogao očekivati. 7 golova u srazu dvije ekipe koje se jako muče sa efikasnošću. 5 od tih 7 golova su bili fantastični, nismo ni jedan stavili u top 3 gola jer ipak smo malo tu subjektivni zbog naša 2 igrača i zbog Wernera koji je zabio krasan gol. Je li sada Hertha, prije početka emisije si ih otpisao, pričali smo u redakciji, oni jesu zaista loši. Da, mislim, oni mogu dosegnuti ovo 16. mjesto. Ali tko će onda biti iza njih? Tko bi mogao biti iza njih? Samo Stuttgart i Schalke, jer Bochum odnosno na njih ima 5+ bodova. Mislim, u 6 kola na dnu se vrlo teško nadoknadi 5 bodova. Osim ako nisi Hoffenheim. Ma mislim, ti uvijek ćeš igrati protiv nekog koji je bolji od tebe, to je problem. U borbi za vrh možemo očekivati 5 pobjeda, u borbi za opstanak vrlo teško se spaja 5 pobjeda, osim ako to nije neka ekipa ko Leverkusen koja ne treba tu biti. Pa ili Hoffenheim što nije smio biti zadnji, koliko sad, 10 bodova u 4 kola. Ali to smo i napomenuli, jedna Hertha to ne može, Hertha, mislim, pa kakva je to igra, pa šta je to? Slažem se da su loši. I to si odlično prognozirao, rekao si da će Schalke dobiti i da ti misliš da će biti 2 razlike za njih, da će biti jedna atipična bundesligaška utakmica s dosta prekršaja, to su bile tvoje riječi, ne mogu sada govoriti o prekršajima, ali je bila takva utakmica, a za njih dvoje potpuno atipična sa 7 golova. Treba reći da je Hertha daleko najgori gost lige. Stuttgart je do pretprošlog kola, odnosno do prošlog, također bio jako loš. Uspjeli su ostvariti pobjedu kod Bochuma, ali Hertha apsolutno ništa na gostovanjima ne pokaže i najčešće su kanta za napucavanje. To moram tako reći, spašava ih jedino to što doma igraju koliko toliko solidno. Da, i kažem, oni možda mogu preskočiti Schalke i Stuttgart i dosegnuti. Jedino da je sad Bochum do kraja izgubi sve utakmice. Ali to isto nije velika šansa. Ja ću reći da će Hertha ispast sigurno, da će Bochum biti 16. ili 17. da će Schalke biti 16. ili 17. Stuttgart, uvjerujem, stvarno igre bolje pod Hennesom, pokažu karakter. Tako smo rekli i prošli put. Da mislimo da bi Stuttgart, iako me Hodoba ukorio, cijele sezone slušao dobro Stuttgart, evo njih pri dnu, ali ne možemo si pomoći. Ali s pravom, jel bilo s pravom? Ali gledajte, ja baš malo kad sam vrtio filmove iz Gegenpressinga od ranije, stalno pričamo, taj Schalke je recimo bio siguran putnik u Svajtu. Toga je kolega Ivković pa nam je prije 5 kola Hoffenheim bio s razlogom, ne? Pa znaš da smo pričali o Mataracu kojem ne vjerujemo, ti si im vjerovao, evo bravo, oni su se sada digli. Samo zato jer imaju kvalitetu, to je igračku. Da, tako da, ne znam, možda se još dogodi nekakav twist and turn u tom finišu na dnu, možda Augsburg počne slažem se. Kiksati do kraja. I Hertha ima Luke Bakija koji je realno za klasu bolji od tog kluba. Ima i Jovetića koji je sada zabio super gol. Imaš Boatenga, imaš te neke match winere. Koliko toliko, ali znači, teško da će... Ne bih stavio svoj novac na Jovetića i Boatenga, samo to ću ti reći. Da, nažalost, ostalo su imena, zvučna, međutim, nogometno. Idemo dalje, idemo na naša najbolja 3 gola kola, moram reći najbolje kolo što se tiče pogodaka. Gledao sam onako jedno 10 krasnih golova, izdvojili smo, naravno da smo tu malo subjektivni, naša 2 Juranovića, Kramarića i Timu Wernera. Pogledajte zaista 3 prekrasna pogotka u našem izboru za najbolji gol kola. Josip Juranović, zaista strašan slobodnjak, onako baš je ušao kroz loptu kako treba. Kramarić ne toliko dobar, malo to zvuči sada prepotentno od mene, tko sam ja da govorim da nije nekakav slobodnjak, vrhunski zabio gol Bayernu za bod. Po meni je išla ta lopta dosta sporo, Zomer je bio na njoj, ja bi rekao da tu Zomer ide krivica, ali meni najbolji gol kola Timo Werner. Čovjek je primio loptu iz prve voleji praktički u rašlje pod gredu, rijetko se viđa takav gol. Senzacionalan gol, rubno top 5 cijele sezone čak.
još Werner koji je često osporavan s pravom. Diže se malo, to se vidi. On je takve golove slično zabijao kada je bio u top formi, upravo u Leipzigu. Ma je, ali ono što je kod njega uvijek taj problem i tog problema se nikad neće riješiti. Ako se sjetimo te njegove najbolje sezone u Leipzigu kad je zabio 29, čini mi se. 29 bundesligaških golova. On je srušio rekord, ne znam je li Lewandowski to dosegnuo čak u ovoj sezoni kad ima 40, mislim da nije, ili je samo izjednačio. A to je bilo 17 golova u gostima. I to nije slučajno, jer on je bio i ostao u principu kontraški. Je, i tako je zabio 2 gola ova sada. Prvi na Henriksovu asistenciju. I on nikad neće biti top napadač na postavljene obrane i to je to što je. I ako ti imaš dobru kontrašku momčad, recimo on bi se u Leverkusen odlično uklopio. Ako ti imaš dobru kontrašku momčad koja zna namjestiti zamku i onda izbaciti te u kontru, tu Timo Werner profitira i on je iza Chelsea kad je bio najbolje odigrao u utakmicama gdje su oni igrali malo povučenije da on ima više prostora naprijed. Ali znaš sve to govoriš, a meni je u glavi pretposljednje kolo, Allianz Arena, top forma Wernera, možda se vratim, Kunku, Olmo je tu, Szoboszlai je tu, bi bilo zanimljivo, Bayern čupav, veselim se tome. Odoba, samo kratko, koji ti je najbolji od ova 3? Ma Werner. Ipak Werner, svaka čast našim dečkima. Juranović, nisam znao da ima u sebi tu kvalitetu da tako lijepo pogodi. Super slobodnjak, Kramarića, kao što ste vi rekli, za nijansu možda manje atraktivan, ali Werner je, rekao sam ti, meni je to Bergkampovski gol. I Kaminski iz Schalke je zabio golo za, čini mi se 5-2 ili 5-1 je bilo. To je gol, 3 u jednom kolu slobodnjaka, mislim da nismo vidjeli ove sezone. Čisti. Da, bez, ne mogu se sjetiti. Stvarno, još je Royce imao Gredu. Gredu, tako je. Mislim, ono što sigurno do sad nismo imali je 6 neriješenih od 9. I to, dobro, na to se nismo previše orijentirali, ali... Mislim da je to i u ligama petice presedano ove sezone. Lako moguće. Idemo dalje na hrvatske igrače, nismo ih namjerno spominjali na samom početku, išli smo na ove vruće teme, Bayern, Borussia naravno i borba za opstanak, ali idemo naravno na Josipa Juranovića koji je odigrao najbolju utakmicu sezone, ne samo taj pogodak, Hrvati u Bundesligi, partner naš SofaScore, Josip Juranović daleko najbolje ocijenjen, 8,1. 4 ključne lopte je poslao, nemamo sada tu razrađenu statistiku, ali sam baš gledao. 4 ključne lopte uz taj pogodak, bio je daleko najopasniji igrač ponovno slabog Union Berlina, koji zabije gol opet u drugom poluvremenu, kako smo rekli, odnosno ovo je bio kraj prvog. Lomio je i onda i Bochum zabije gol koji to Union mora riješiti, ali jednostavno nema više tu kvalitetu. Juranović zaista srasta sa ovom momčadi i voljeli bi ga vidjeti u Ligi prvaka sljedeće sezone. Eto, zato samo možda navijam za Union ispred Freiburga. Ako smo već rekli da je Leipzig tu... Da, ne mogu navijati za Union ispred Freiburga nikada. Ali ni Freiburg ništa sad. Okej, Freiburg je moja stara ljubav, još dobro, 90-ih. Pošteno. Još su izbacili Bayern sa onim Gruzicima svim, pa ko ih ne bi volio? Pa da, pa ima 4 Gruzica u prvoj momčadi. A to se nitko ne sjeća, možda neki. To ikad može. No dobro, pustimo sad Gruzice malo po strani. Josip Juranović savršeno se uklopio u ekipu, to smo govorili. Spomenuli smo to prije koji mjesec, da je čovjek preuzeo toliko uzda u svoje ruke. To je ono što je meni najimpresivnije. Dakle, dođe situacija korner, prekršaj, direktni udarac, indirektni udarac, on je odmah na lopti, drugi se miču. Što bi ti razumio da je on neka desetka ili neki vezni, ali nije. On je ili bek ili je malo ofenzivni bek. Dobro, može igrati i krilo, ali u principu igra tog desnog u formaciji 3-5-2 ili... Big back. Ali čovjek je odigrao 10 utakmica, računajući Europa ligu i prvenstvo, ili 12, ajmo reći, ne znam sad na pamet, malo više od 10. Zabio je već 2 fenomenalna slobodnjaka, ovaj i protiv Žiloa. Asistencije, 2 iz kornera. Ima 2 asistencije iz indirektnih udaraca, jedan korner, jedan slobodni udarac i još niz opasnih ubacivanja koje nisu završile golom. Dakle, on je odmah potpuno opravdao tu svoju... Ali ovo što kažeš nije desetka ili nešto, ali ako je neki klub... Iz 11 terca zabio gol. Tako je, gdje ćeš se nametnuti, ako nisi desetka, to mi je baš Union, onako da će se nametnuti tako neki bočni ili nekakav stoper kao što se Knohe nametnuo kao vrlo bitan igrač prošle sezone već. Andrej Kramarić, naravno 9. gol sezone, možemo reći da si je zaista sam očistio situaciju za taj slobodnjak, bio je tu Jan Helinjo koji ima odličnu lijevu nogu, ali Kramarić je rekao ja ću to i s pravom, zabio je 4 gola, u te 4 utakmice kojima je Hoffenheim uzeo 10 bodova, ok, 2 su bila, čini mi se, penali, ili jesam da. Ali svaka čast, Kramarić je povukao kada je bilo najbitnije, zajedno sa naravno ostatkom ekipe. Jako bitno je, naravno da je njemu bitno taj samopouzdanje odnosno zabijanje golova, jako bitno za reprezentaciju, čeka nas naravno Final Four Lige nacija i opet bi Kramarić tu mogao biti taj faktor, X.
Pa mislim, jedna od mojih uvijek najvećih zamjerki hrvatskoj reprezentaciji su prekidi. Bilo je, davali jesmo golove iz prekida, pogotovo u Rusiji, ih je bilo dosta, ali to su uglavnom bile gužve, odbijanci i karambol. Dali smo tako i Rusima, dali smo tako i Dancima. Dobro, Vida je zabio onaj dobar gol čista, mislim, Rus protiv Rusa. Protiv Rusa, ali isto nije on se vinuo i pogodio, nego ga više lopta pogodila. Hoću reći, bilo je tu golova iz prekida i centaršuteva, ali generalno gledajući, mislim da osim Modrićev gol Slovačkoj, gdje je slobodan udarac bio prilično loše izveden, ali je prošla kroz živi zid, ne ostaje mi u pamćenju nešto da smo kontinuirano opasni. Nemamo Darija Srno, on je zabio krasne polutke. Ali očito imamo. Juranović, Kramarić, ja to čekam vidjeti. Tako je. I on je zabio je slobodnjak. Tako je, Sosa je zabio ove godine isto gol slobodnjak. Bravo. Dakle, imamo 3 igrača u Bundesligi koji zabili gol slobodnog udarca. Je, svaka čast. Točno. Borna Sosa, aktivan, vrlo aktivan, ponovno u ovoj utakmici imao 12-13 centrašuta, nisu bili toliko ubojiti, toliko precizni, ali onaj kod drugog gola, njegov centrašut iz kornera. I ponovno se vidjelo, ja sam radio utakmicu prošlog kola protiv Bohuma, koliko oni firih kombiniraju po toj lijevoj strani, koliko je to zapravo najbitniji dio ekipe i sada je puno toga dobroga Hennes napravio što je Wagnoman nastavio na tu desnu stranu. Wagnoman je već zabio 2 gola, vrlo visok skočan igrač, nije odigrao neku bajnu utakmicu sada, promašio onaj zicer, ali je na kraju zabio gol. I baš mi se sviđa kad trener prepozna koji je najjači forte te ekipe, kada prebaci težište igre na lijevu stranu, kada Wagnomana skroz digne kao desno krilo ili kao nekakvu desnu špicu i to je naravno opasno sa Girasijem, sa Silasom koji ulazi igra dobro, sad smo vidjeli Kulibalijem i baš mi se sviđa kada se vidi trenerov potpis i Sosa će samo... Meni ne moraš Künesa prodavati. Tako je, ti si ga već hvalio prije, ali to znamo zašto, zato jer je vezao sa ekipom naravno iz Bayerna. Biće Sosa najbitniji igrač u ovih zadnjih 6 kola zajedno, naravno sa Firihom i sa tim napadačima da Stuttgart ostane u ligi, mislim da hoće. Ja se nadam. Ali onda poslije, malo mi je šteka u obrani u ovoj utakmici jer je Borussia takva ekipa da će biti teško je pratiti te brzance Malena i Adeyemija. Da, možda mi je to malo onako da neće igrati u nekom najboljem klubu, ali nekakav prosječan klub tipa drugog razreda bi trebao biti, što kažete? Pa to je ono što je meni logično, pogotovo na taj deficit dobrih lijevih bekova koji je bazda prisutan, da se ne lažemo. Ne? Tebi se stvarno može dogoditi situacija, ako ti se dobro stvari otvore, jer ti sada imaš recimo situaciju kod nekih top klubova, naravno prvi pada na pamet Manchester City. Dobro, ali... Ne govorim ja da će Sosa igrati Manchester City, nego samo hoću reći da oni igraju bez lijevog beka. Pa i bez desnog, igraju sa 2 stopera praktički. Ali desnog Walkera bar imaju. Imaju, da. A sad Sergio Rico, aliko vjeruje da će on preuzeti mjesto prvog lijevog beka Manchester City. Plus, nije to jedini klub. Znači, ima tu prostora, ali slažem se s tobom da u principu taj klub drugog ranga prije nego klub, znači prije neka varijanta, po meni čak Italija. Pa možda da, Atalanta, Inter, ako bi bio, Inter je gore, ali... Inter, Milan, ovo, i ono što sam ti rekao, meni se čini da je Sosina najbolja šansa da neko kupi Teo Hernandeza, po meni će Teo Hernandez imati najveće tržište baš ovog ljeta. Vidjet ćemo. I Teo Hernandez mislim da ne ide ispod 80 milijuna eura. Vidjet ćemo. Idemo dalje, Gvardiol standardno dobar, Gvardiol bitan za Leipzig, primili jesu 2 gola, ali on tu nije bio. Kod prvog gola je čak probao ispraviti grešku svoje obrane, uklizao, nije uspio obraniti. Kod drugog gola također nije mogao nešto napraviti. Gvardiol igra dobro i bit će također kao i Sosa bitan kotačić za Leipzig u borbi za Ligu prvaka i za kup. Ma naravno, to barem znamo. Nešto su jače glasine kao da će ostati još jednu sezonu. Što mislite kratko o tome, Hodoba? Kada bi ostao još jednu sezonu? Mislim da mu to ne bi bilo loše kada bi ostala ova ekipa Leipziga na okupu. To bi bilo sjajno, ali bojim se da Leimera nema više, neće biti Nkunkua, tako da opet mogu dovesti nekog novog Nkunkua. Šeško dolazi iz Salzburga, ali on je klinac koji je dobar, ali... Mislim, iskreno bilo bi mi drago da ode u neki klub kad se već toliko govorilo o njemu i kada je već bilo upita sa raznih strana. Međutim, eto, može se dogoditi da ostane i mislim da to ne bi bila tragedija, ajde da tako kažem. Ok, složit ćemo se s tim. Jedna samo stvar sam htio spomenuti kratko, prije nego pređemo na City Bayern. Kad smo pričali o Borussiji, napomenuli smo koliko će im nedostajati Schlotterbeck. To se vidi. To se apsolutno vidi i ne samo, to se vidi po cijelom dojmu te obrane. On ima taj gard, ima to samopouzdanje u iznošenju lopte. I druga stvar,
nevjerojatno je koliko je Manuel Akanji kojeg su pustili iz očitih razloga. On je ispod radara, da. Koliko je danas važan igrač Manchester City. Dakle, što se mene tiče od svih igrača u Manchester City koji su napravili utjecaj i koji su ključni za ovu novu formaciju, tj. za novu ulogu Johna Stonesa, jedan od uvjeta je da Manuel Akanji igra kako igra. Vrlo tehnički talentiran igrač i inteligentan i hvalio ga je Guardiola kad je došao i bio je sretan što ga... Ne, to kako on tamo igra, to nevjerojatno. Jakić se ozlijedio, negdje 15 minuta. Da, vrlo rano. Ja mislim da se ozlijedio u trenutku kada je išao spašavati tu situaciju, kada je Borussia Mönchengladbach došla do pogotka. Nismo baš jasno vidjeli zbog čega je, samo je sjeo u jednom trenu na teren. Do tada, mislim, igrao korektno, ali koliko možeš igrati, zaraditi racionalnu ocjenu nakon 15 minuta igre, igrao je lijevog stopera. Eto, novo mjesto za Jakića. Ga rotira Glasner kao na šahovskoj ploči. Smolčić ozlijeđen, Solda nije bilo u sastavu, Franjića, Čolin na klupi, Stanisić je nije igrao, Beljo je igrao, ali ne može bez Demirovića i Beriše. Beriše ozlijeđen, Demirović je sad ovu zadnju utakmicu kazne imao 3 zbog crvenog kartona. Ne može on sam na sebe taj napad Augsburga nositi, to je jasno kao dan. Ali dobro, bitno da igra, to je najbitnije i bit će vrlo bitan off-season, odnosno pauza za njega da se ustali u toj ekipi, da odigra odlično europsko prvenstvo za mlade i naravno da pređe u reprezentaciju. Nadamo se tome. Sve si rekao. Idemo dalje, idemo na završni dio emisije. Kratko ćemo naravno najaviti Bayern Manchester City uzvrat i malo Bayer i Saint-Gilloise koji je odigrao 1-1 u prvoj utakmici, razočaravajućih 1-1, moramo reći. Vrlo razočaravajućih, pogotovo u prvom polu. Tako je, bez obzira što je Saint-Gilloise i drugu sezonu za redom igrao odlično, u vrhu su Belgijske lige, ali... Mislim, meni nije bilo jasno gdje je taj Leverkusen kojeg smo gledali zadnjih 20-30 minuta. Zadnjih 20-30 minuta lagano su mogli preokrenuti. Ali gdje su bili zadnjih 2 mjeseca? Vrlo slična utakmica je bila sad i protiv Wolfsburga. Igrali su prvo poluvrijeme nikako, nije ih bilo 25 minuta te utakmice, stvarno ko da je netko sakrio loptu. I onda drugom poluvremenu malo po malo ulaskom Virca i ulaskom Adlija i Diaby se dizao, ali opet nedovoljno dobro da pobjede i da zabiju makar jedan gol, iako su imali bolje šanse od ovih, ali vrlo slična. Dakle, utakmica... Ali čovjek to još razumije kad igraš bez Virca, koji ti alfa i omega i bez Adlija, koji ti u zadnje vrijeme čovjek u najbolje forme. Razumijem, igraš bez 2 najbolja igrača, igraš loše, ali ovdje nisi. Da, igraš u gostima kod Wolfsburga, ali da, malo je, možda malo očekivan ipak pad Leverkusena, baš su bili zahuktali. Vidjet ćemo kako će biti, prognoze za uzvrat, nadamo se da će proći, da će ući u polufinale. Malo bi mogla više odgovarati ta utakmica ako će se probati Union malo nametnuti posjedom. Ne znamo naravno previše njih, ali smo ih gledali protiv Union Berlina. I naravno onda te kontre gdje bi Frimpong, Wirtz, Adli, mislim sve brzanci, Wirtz, Lumen. Ja sam vjerujem da će proći. Ja isto vjerujem Bayeru da će to proći. Vjerujem ja da će Leverkusen proći. Šteta da je drugi dvoboj Bayerna i Manchester City onako takav kakav je, 3-0 je bilo u prvom kolu, vjerujemo u čuda. Ništa nam ne pokazuje da trebamo vjerovati u čuda s obzirom u kakvom je stanju Bayern i unutar ekipe i na terenu i oko kluba. Ali znate kako je, protiv Citya su mogli kod 1-0 i izjednačiti, možda i povesti, nisu. Ako zabiju brzi gol, vjerujete li, recimo idemo s pretpostavkom 15 minuta 1-0 za Bayern. Ma ne vjerujem. 2-0 u 30. minuti. A dobro, 2-0 te kupiti. Znaš kao na placu. A nisto 1-0 u 15. i 2-0 u 30. Ne, hoću samo reći da bi se moralo po meni dogoditi nešto doista izvanredno. Van svakog protokola, tako reći, da Bayern tu prođe. Moralo bi City sve krenuti po zlu, a Bayern sve kako treba. Što će se dogoditi po meni jednom u 20 ili 30 utakmica. Tako da, mislim da City mora dobiti crveni karton. Mislim da je to glavni uvjet da Bayern prođe. Choupo-Moting, mislim da ga neće moći osposobiti za ovo. Tek je danas počeo trenirati, ali nešto se držao za to koljeno, mislim, nema šanse u prvih 11. Ma joj. Baš bi moralo bi se dogoditi neke nevjerojatne neopreznosti. Mislim da se mi razumijemo. Allianz Arena, 75,000 ljudi. Akanji i Nathan Ake. Da, možda će kiksat neko. Pa nije to Van Dijk sa onim najzdravijim Matipom u kombinaciji ili slično, ili Vidić Ferdinand. Koman sa ne odigraju najbolju utakmicu sezone, to može biti 2-0 u prvom poluvremenu.
Ne, može, kažem, ali zapravo u zadnje vrijeme i taj Ake i taj Akanji igraju toliko dobro da mi nikakve natruhe nesigurnosti oni tu ne pokazuju, ali morali bismo vidjeti to neko njihovo najgore. Upamecano nije nikakve znakove nesigurnosti pokazivao, u zadnja 2 mjeseca odigrao je zaista fantastično, ja koji sam ga kritizirao i prošle sezone jer je znao kiksati i onda skiksao u najgorem trenutku sezone za njih. Hodoba, što misliš s kojim će sastavom ići, hoće li morati staviti sad Musialu? Hoće li opet probati s Gnabrijem naprijed, ma ne, vjerojatno neće biti u prvih 11 jer ga Tuchel ne preferira kao igrača, što se sve glasnije čuje, naravno i ovaj skandal koji je bio. Hoće li to onda biti što opet Miller, lažna devetka, pa onda Musiala ako nekakva špica, naravno Komanisa ne po meni sigurno na stranama, Davis, Cancelo, ima puno tu. Pa mislim, i dalje on ima opcija, problem je to što nemaš pravog napadača i to je bez daljnjega najveći problem, odnosno sad je najveći problem to što treba stići 0-3. Po meni, ja sam to rekao i zadnji put kada smo bili bez tebe ovdje, da je Bayern ekipa koja može zabiti 3 gola bilo kome, pa tako i Cityu, ali ovo što si ti rekao, morao bi Leroy Sané imati svoje neko nadahnuće najveće ikada. I Koman iz onog dijela sezone kada je bio... I morao bi Manchester City odigrati ispod svog prosjeka. Znači mora se tu poklopiti jako puno toga, čini se previše toga što se vrlo vjerojatno neće poklopiti, ali... Događalo se. Ali se događalo. I relativno nedavno. Znate što, igre brojki, City dugo nije odigrao lošu utakmicu. Onako kada gledam, stvarno dugo nisu odigrali lošu utakmicu, a nitko nije ne pogreši. Mislim, da, zadnja loša je bila skoro pa prije svjetskog prvenstva. Ono, kad gledam, stvarno... Ne, ono što je on rekao u prošloj emisiji, City je svoju obranu kako bih rekao, koncipirao je malo drugačije igru i obrana je postala možda puno bolja nego što je prije bila. Zato nema toliko ofanzivne bekove i onda je to ispalo kao blessing in disguise. Da, čini se da je, mislim, Guardiola pronašao je sad nešto novo što nismo mislili da će se dogoditi. Da će Akanji tako igrati, da će Ake tako, da će John Stones biti svojevrstan zadnji vezni. Znali smo da je Ruben Dias sjajan stoper i pokazao je to. Ti si rekao, malo je počeo bolje braniti i Ederson. Ali opet kada gledaš na papiru i kada uspoređuješ te momčadi, jel bi sad rekao da City je po imenima, po igračima jači? Ja ne bih rekao. Jedino naravno Haaland je ta razlika. Haaland je razlika, dobro, meni je Bernardo Silva tiha patnja uvijek bio. Ali dobro, Bernardo Silva Sané, to ne možeš, to je 50-50. Da, ali ono što mene kod Bayerna brine, Leon Goretzka stalno igra cijelu sezonu, meni je Leon Goretzka potpuno izvan forme i ne mogu vidjeti njegovu pravu, što on uopće igra, on ko da nije na terenu. Kimmich igra za sebe nešto malo lošije nego što je, možda baš zato što Goretzka nije pravi. Zato velim, puno bi se toga trebalo poklopiti da nekoliko njih odigra nevjerojatno inspiriranu utakmicu, a da City ne odigra dobro. Da, probao je sa Kimmichom i Musialom protiv Freiburga, ispalo je dobro, Bayern je stvarao prilike u prvenstvu protiv Freiburga, teško da će protiv City jer je to jako opasno, igraš praktički samo sa jednim zadnjim veznim. Hoće li opet Goretzka? Mislim da Goretzka neće igrati. Da, mislim da on Tuchelu toliko ide na živce. Znači, malo kad sam vidio Tuchela da toliko puta jednom igraču govori u sideline, dakle uz out liniju ga zove 3-4 puta i valjda mu biš naprijed ti normalno, jesam ti rekao da ne to nego ovo i ovo. Da je neki drugi trener mislio bi all autotek od samog početka, znam da Tuchel nije takav i da neće biti onda Kimmich, Musiala i onda 4 napadača praktički naprijed. Ne znam, baš me zanima... A tu se nadaš da ćeš zabiti gol u prvih 15-20 minuta u nekoj utakmici normalnoj koju igraš kada si ti domaćin, a Bayern se zoveš, uvijek ćeš krenuti i sad. Ako tu padne gol, onda će nastaviti s tim planom A. Ako ne padne gol u prvih 20 minuta, pola sata, onda će morat kretati u sve veći i veći rizik. Sad, što će se tu dogoditi, to nitko ne može znati. Uvijek tu ima prekid, De Ligt skok, možda Upamecano, udarac iz daljine, Cancelo se možda svojoj ekipi osveti, takozvano. Ne znam, zanima me, ne dam naravno velike šanse Bayernu, šteta da je tako ispalo, da je bar 2 razlike bilo u prvoj utakmici, pa onda bi to bilo realno ovako 3-0, nema gola u gostima, što je dobro za Bayern u ovoj situaciji, da bude 4-1, ali teško vidimo da Bayern 4 gola može zabiti Manchester City ništa, pratit ćemo naravno to. Ivani, hvala vam, Hodoba, dobro sad si se zalaufao malo u gegenpressingu, malo ćemo uzeti pauzu. Moraš više germanizama u svakodnevnom govoru. Sad bi me trebali staviti na hlađenje, do sljedeće sezone. Ne, još ćeš biti jednom bar do kraja sezone napeto, ali morat ćemo malo uključiti. Ali više germanizama u svakodnevnom govoru.
Ti si dosta tu na ovoj španjolskoj, latinoj strani, ali... Pa odakle si ti došao? Zašto nisi bio tu prošli tjedan? Bio sam na utakmici Hajduk Rijeka, tako da... Ne, moram pohvaliti da bio sam u prekrasnoj Španjolskoj prvi puta i ponovit ću to. I obojica ste me hvalili i htjeli bi i vi ići, vjerujem da ćete ići brzo. Dečki, zahvaljujem na emisiji, poštovani gledatelji, nadam se da ste uživali. Budite naravno s nama i sljedeći put. Lijep pozdrav i do slušanja.